asokhuluma la nake nangibona mina nangolodwa usuku mina ngilwela indoda ugirl 1 uyena ufonela indoda yami ne mina ngilwela indoda kade mina ngiqoma la ka Facebook maningi abamadoda la ekade ngiwaqoma la ka Facebook hayi ngoba nina senitho kwesibili nihleze umbali nina nizomlwela ngaso sonke isikhathi kwakumnandi ngalesikhathi engipost ukuthi ngiyahlanya ngiyagula ngale umuntu ozalwa naye umano baba kumnandi nasokhuluma ngawethi wena uyahlanya lekhaya noma nixabani hleze ivusa lonto le ingoba umbali bafethu akafuni ukuzwa ngomunye umuntu ukuhlaza ngisho nasekhaya wehlule hayi ngoba ngimkhuluma kambi usisami mina ngiyamthanda ngihlezi futhi ngizomthanda ngaso sonke isikhathi angithanda mina ngeke uzongibone ngipost ukuthi wakwaKepitana ubani wakwahlala nobani njengoba esethi mina ngizelela ukuzolokhu zamadoda yena ezife ngazi ukuthi uperfect uzenza umuntu omuhle yena semangaka amadoda yena Kepitana nawo ehlala nawo semamangaki wazahlala ngisho nanomuntu oshadela angasho ukuthi ngimkhuluma kabi nginesho ukuthi vele wakwakusho lokho kodwa mina angaze ngize ngiposte lokho ka Facebook mina angaze ngize ngiposte into eyenzeke ekhaya angaze ngize ngiposte novimba imoya ngikuzwile nje ukuthi so wesibili ngenza lento futhi mina bafethu mina guys ngeke uzungibone mina ngiposta ngento yasekhaya noma kuthiwa sihlezi sixabana angaze ngize ngiposte ngisho nabantu basekhaya thina uzungibone ngila namhlanje saxabana nabantu basekhaya but angaze ngize ngiposte lokho ngeke uzungibone ngiposta izinto zasekhaya into eziyimfihlo ngeke uzungibone mina ngoba yini ngihlaniphile la ya ngagula impela ngekhanda kuze kwazi intombazane ehlala la eHawick kweza ngoba ukuthi mina ngiyahlanya ubani untombazane ngoba phela lo mfana mina ngize ngimthola la ka Facebook leyo ntombazane ila eHawick sina sile eThekwini yazi ngani guys ndingaziletha yes uyena inkinga umbali owabaronke walethe indaba zasekhaya la ku social media mina uzongibona ngikhuluma indaba zasekhaya ningezwe mina ningezwe yini mina ngikhuluma ningezwe yangiyazi ukuthi umdala but wevimba imoya ukungizwe yini nami mina ngikhuluma indaba zasekhaya ngiyabuza namanje angithandi ukukhuluma indaba zasekhaya angifuni ukhulume indaba zasemndenini indaba zasemndenini ayihlale emndenini noma kuthiwa ngabe ngahlanya kodwa azihlale emndenini asekho isidingo sokuthi uthi ba public asekho isidingo salonto nginesho ukuthi mengayiqhamuka abantu la bangasho bathi akukho right baningi abantu abanenkinga la ngeke uzubabone beposta ngosisi babo la baningi abantu abanenkinga la emndenini yabo kodwa ngeke uzubabone benza njenganaye umbali angisho ukuthi usisami sengiyamlahla sengibona indoda kodwa okay it's fine noma kuthiwa singabe sengisanganisa ipipi naye lamsanganisa siyafana naye angithi nayo uhleli leno type le ngeke ngize ngithule mina awuzongibone ngilo ngikhuluma angikhulumi mina kakhulu yabona into engikhuluma la into engiqalayo ukuyikhuluma futhi ngiyagcina yabo zonke izinto mina futhi zonke izinto zambali ngingazibuyisela kuyena athathe yonke into ethe yakhe mina ngiziqalele start afresh hambe ngofuna umsebenzi ngicela umuntu amangicelela umsebenzi kwa mina angifuni ukukhuluma ngomunye umuntu angithandi ngisho nomuntu okhuluma ngombali mina ngiyahamba ngomtshela umbali ukuthi wembali usibani bekhuluma ngawe ngoba ngimfuna umuntu okhuluma ngomuntu wasekhaya kumina uzokhuluma ngomuntu wasekhaya ngobani ukuthi abantu abamnyama balifuni iqiniso yonke engayifuni iqiniso nelifuni noma ngathi ngidakwe ipipi it's fine dakwe ipipi kulungile siyafana naye umbali naye liyamdaka lekhona siyafana naye futhi noma kuthiwa ngangifuna azangithola angina stress noma kuthiwa
ngathi noma ngifika ekhaya angishaye anginandaba anginankinga ngoba vele uhlezi zokwenza ukuthi angishaye mekuthi khona iphutha mekuthi nami nginephutha mekuthi naye akuthi umbala akafuni ukukutshenwa umbala akafuni ukutshenwa wahlula ekhaya wahlula abantu abadala umbala akafuni ukutshenwa vele noma ngathi ngamtshana vele angithi vele mina ngingane ngizothini ayikho vele into engizoyikhuluma vele mina ngi-useless anginalutho vele mina ayikho into anginalutho anginamali Sicela ngenza ukuthi mawuqala ukungena kuleli khasi lethu chofa subscribe button wenza ukuthi kwezindaba ke lezi ey'shaqisa abantu abaningi laphayana indaba kaNonhle ekhala ngosisi wakhe. Mina-ke nawe bengingathanda sihlangane kwi-comment section sizovulwa ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button. Danko.